Kakong duli kong la kabadai ru ka Secretary jong ka Meghalaya International Exporter Chambers of the Commerce kala sya ji ru kum ka Vice President jong ka Indian Bangladesh Chambers of the Commerce and Industries. Kakong kong la abay kren bat kalat patay gubor kala ong baleng ba ka jing yo ka jong ka pandrung ha ka tay ka silem lese kala banlong ka jing plilat plilinti ban panyat yaw ya ki marem ne ki jing mi ki paper na Meghalaya syari Europe leng ba na kari Bangladesh. Kalaya tu syuru ba kajing syak hang lan jong motion bat udaw yong hakini kines ngi ki pamenta hakabaya day bat kajing ya kayi sya Bangladesh kalaya tu syuru ba kane kakam kala po syuru ka kasyari jong ka Supreme Court syusyu kalaya tu ru ba kajing ya hakini kisngi pamenta kadai ba jahu putlum jong ka roy kapar kata kadai ka surong bat kala pau syuru ba kini ki eki ibro kidai kajing tlot jong ka sarkar kajing day bat ka Bangladesh na mata ka trip namar ba kumba kila ngomnit yang kum ka Vice President jong ni ka chamber ka bae Ti nungkong ngakwa ba kiway kiriro lang ba ki Bangladesh kin itu ini. Ta kadai ka main intention yung nga. Ni don bon ki bangila ban pa si bari. Nangili siya bar niyo i. Baki brio nagway kiri ki pa igini ki pa igitay. Pero sa region ki bonjat. Pay na do mineral agriculture kis tiyo kiso ipay ki ka bamdan. Idan lo na dong sedang ba. Tang ba nyimyo channel ban pa iki. Nyimyo lenti ban pa iki, ngimtip lenti. Ka transportation ro dangile sido Calcutta along very high. Dangile sido South India ro cha Vizag chele kala along very high. India da ka flight ro along very high. The nearest port to jump to other countries is Bangladesh. But look is policy. Dito, pikir ni kata, anda kumba kapal, mata naga gaba pau syai, mata naga ni ke snow, ke kisah mungkin. Gila bani keren ni tu, gila bani keren ni macam, gila bani keren ni mau. Lada gila bani keren ni, wipat ki mar ki berkudan naga ni katai, kalau se kumpi yo boda. Kumba kalau mata ni gidan gitu, ni nak kumba tahu. Kani ngini keren syayoma. Yung mineral emulsion ni udaw yung ro udang long prejudice udah nakot emulsion ro udang long prejudice imkwa panya discuss sa do kata-kata tangba ublay ula ker ko yung ina do siap daw kamao kading nanong siya dong ti kalong tangba ngindatan kai abang suto mga habang iya keren nga tao motion na maranga nga day nga doon nakapando ng tao motion menta nilapoy hado kaying kasyari ba doon buram ka Supreme Court ngalayo ilot ngalayo experience lot kamkang yang i bangin export nray ka bu yang i daki kendon sa ti kim tip i sa pang kini na marbomdon babatay yaki Deban batay ekiriti gitu store jungi deban batay ekjing ibrio jungi deban batay kumnung yo mar lada bangi ngihap bantit yo new mar na sabar jela okay non sabar jela ong tang na po bar district kanlong ko ba hado kata-kata yung ibangin pa kani kali nado boldar hado muson boldar utang bedana na peluslah Argam tagla po yung sinigi papiligan ra. Jinglot ko baduna. Umaw syunda anong talang po yung sedya. Try jakaro mangi. Try paro mangi. Exportaro mangi. Nadong siya dong mangi. Ti lada doni babatay yaki porba lor lada don batre kamtam na kaliam na sorkar kin batay biniya ekini ki baro. Namar hakani pangilay si ti siya po. Dali la impo la ay condition ini mungkin sinyo kusan la kung bagan granti amar sa ti way kila om exporta kata kamot kadi kayo kadi giba long hai ba ndre gi exporta jongi hangni kibarit barian idon bes kaliar idon besan pau kalir idon gibon gibarit bani kibahe ndre kani umsumdan ba fokus ba Laya ka central government room na rin bapatay siya. La siya po ang iyong siya di badan buram room na rin bapatay siya. Nga taray la na doon ni babatay siya. Patang niya silong ha kayong
kasari High Court badon buram jong iru nasraikin sinyaw to hila dadon babatay tangba ngilayo ingla wan sa Supreme Court ndon nong batay nakabanta takadaw balay ngilet chati banlong party bang yo i ba ukiuja jong i ulkot ngimban si kanim de bangilit ngison tanar ngimban si halaw daw yong ro ngado pas sedang hado bakut kaya ilong si ilong jenjang lale jenjang ladam jenjang lale jenjang dam uni mau sud pula sedang long minta pula sedang ba steyong ngilakang artiyong ngilapli ginong tiru gilangnya kabamae ngan ong yepi lada ba ki Bangladesh kim yo mar nangi ka bekalia ka bajan kani ka yo kan pet sa China sa Indonesia kelang gini ka percaya kan litit mah lada ngimla ban pendap iki ti ngam tarai ba ka sarkar India kan snyaw ba kabha berkebenta ke India kan li sabah ngatrai ka kwahi pat ka sarkar umonir kan kwahi pan bat ya kan ka yo ka ba wanra amtang ka pisay nga amtang ya ka state ka foreign exchange rungi wanra ya ka government of India ka government India wala ka ka baretro idan hi ka contribution ba idan ka contribution niki ti ka ba long yang aku menungan accept ya kan ka post kalong bang nandup la pen fokus ini baro kamtang cepat kita jadi kalong kung to pipiong ya se ka dili ni ka Supreme Court kinti lada jaba kinti ai kadon ki di ko nomor mga kili pi kung magalong menta to da piong motion nu tingting ya tingting sakot da piong da beyong nu tingting ya iki ka sakot da piong menta gini giyo boda gini bang yung traditional ya kita lihat te hagan no ka dor menta yano ngin kino ba nimla ang kusutu ya ke India ya ka hok ka ko piong menta ya ka riti ke dustur gini bang ini batliya ban kamay ha ko ngam nyaw ngam thau ka sarkar jono jono akli do ka di ka sarkar ki ngatakan mla pan le sai ngam ban se bandrong ha po Supreme Court banlong ka party ka MIC ka day ka main petitioner na kabantaki exporter amar bagi iba ka High Court badon drum kala ong yang mbit ban export chosen blanket ban tindang iha ba ka export kala kang ngigum gi exporter ngimban si ban le ile ang tao kija ni kadai kata ka e ka ba pelong ngi minlong party ti ban ban batay ban pansngaw tho ban nadong siya dong kasyong ka sarkar kadai ka sarkar ka jongpin ka jongan ka jonglang no sisin makalawen ka way ka sarkar ano kadai ka sarkar jogi ngimpe siyo mano balong sarkar ni ong be ka sarkar jogi ka sarkar jogi ka batlot ka bamla naro nang ni sado syati kumman siya to lungkot ya pi ka ba pi ate nang kong Supreme Court ka impose siklori ni hadin nang ta u lawyer jongi u khot kloy ni uang siklori ong em ni la hadin u split uang kinam la siklori kawan hado nyok san la dan nakaliang ka sarkar kin siya sarkar ba di website dan ba ago like dong jung ngado na po ko inyo ko something last nga kabli ka chakaban ni pandor tandor kaya sarkar ban nga pil da election ngan poy no gi sarkar gi bawan snobha kan maulem ni ngir de gi ba nong smiang gi pi karolti ka tungi ay lada kayo ka kang nang ni bat na majay ng ay pi ki data na ki arbodar ka jingdo nong jong ka sarkar Meghalaya ha ka kerteng jong ka royalty kanlong ar paunyaw laktap sengi ka sarkar India kando nyaw puprahajan dolar siski ita ki data kibangan ay Supreme Court kasi tabi sekalong muli ko pi mentan pi ong bakali ka gitu de ng ko kalaban penlong ya ke Bangladesh lese bakan wadi yo silipat dari China Indonesia silipat lalu ja bakalong kung ta pi ong menta balese kalaban de na kadaw yung kasuka
state government bakal melang ta bangai yang jinti pulsa kan sukarin Kimlong interest. Kilai. Kimlong interest. Ka interest jung ki kede benar. Nang benta jungi. Kita benar nang benta jungi em. Kita berperkat. Ba kumba pi ong ka sarkar kam le. Kumba nga ba itu epi ba kade ke jing telot jong ka sarkar. Ngamti pa ka do ka bor ki telot. Tang ba sarkar ka telot. Ka telot pala. Nagiliang ka di export import ka telot. Kat kini ki mar ki mata. Kat kini ki chile. La poi jung e BSF rong idili. La poi jung e port rong idili. La poi jung e sini setai rong idili. Nyab dili mangi em. Sudan bayarat ini. Nadaw ki ngan ong ibin sudan bayarat. E bangi ki eksportar. But iyo bor no blame to. Kita ni ban ban kita rai tam bha minta itu eksporter ko kan beg sukarin Nin salit. Hakane bang hilay nilamot balay kundo yung mining minister. Nilamot ban na yung kundo yung mining minister. Tangba ka de ka for election yung ka Gujarat. Kade ka assembly election yung ka Gujarat. Inimship na nila. Bet balay kundo. Nilay. Nilay ba? MIC ka de ka pala recognize sa kanang government of India. Nilay. Nintori. Nilas lang din. Tabag nintori. Hinamapsyo yun. Kikularingi. Tak, cingkular kibon. Lain tidak beli. so na kwa sepoi ko map ni ko kita gede ni ka kemudian hal ni khmat ni no te lando kan stang kali ka Kani ka put ba? Jing sisya. Tadi ban sedang. Imat lami jing lan ni ko la ban sedang. Anta ka kam kaya syashat. Nai ikini kiba pentre mentar ikila pentrejur kabas ngaung ya ke Port Authority of India kade bakal sedang bantep pentre ya ki kena lokal jungi sini labon ki bayo jintre bila sedang recruit kena mentah kita ki bagi recruit ki fast pace lali training ni bisa cutarkan di masa tai lawan ke port dan nilai kita nak jadi industri de kaput ang iong yang akan long operational infrastructure ito ay di minto ay ke jong pinong daw ki lang yung sa yuwan yung ba yung clear ni akajing sisya kani kaput ru kabanuan revenue kumbaki ay kajing mentoy mendai tangi kinong daw ki mainly yang ekspor ha karukom ka parking ban kloy ka clearance lada bagi kar bangla kintre ban simbaro artu saw kita kamar kan ya artu saw kita kumbaya sikwe kita lada ka di manpower yogi kidon menen minang friend di ong lada ki monjur ban simbaro artu saw kita ini long bilare ni artu saw kita nang ta ka safety drivers kali ni aja ka upaj ba ba unang sya block minta amday bagi blok nang driver kadon ka porba kaba kali kade kasiyo na step kaptam gi kali muslay bot klay mi dia pelaj mi ilawan don le kaki bos niur gitu lagi dak kamat la jong bos turum long kaba palat kimday ban pergi pop tang yang ni badi ki driver kali ngaleng ong ki driver kide ki main parts jong ka economy ha ka export ngadi clear mga bi kata nga ongi driver what you can ba fi become red yang nga fi de main himlet ba fi himlet ko ba yang nga lai kong roli maling mumar isyong kali rem hano de bigi don ngini ba pli de kide ki de ba ka treatment nah ba kalong meeting ha kani blade wan serban jong Port Authority of India ki ba pa di meeting ngale mo nga syua ba bin sedang kay ngakwa ban tip kay ka facility bin ay ko ba jong wong kay ka facility bi.com wong i.com bi night holding PI ki hall ni PI ki ban biang narang sidong ki facility amenities ki ban don kanang mi driver jong ki singan security sa tay wat sa niyo nang wan nang tu sa tay ngimyo ingil kada security nang tanga ngarawa syuay kata tu wang yes
ka hall kan don ka restroom kan don ni driver in pambiang ko ka wa dong sidong tabiak ko alay kadi katay ang ka parking markani ka jaka ya kan ni ubang laong siya man sina kalapoy gumbaw laong tangkaying yung pi kadi kalas pas man sina minum siya asyo ini sans pa nang tay tuong nim siya asyo kung laong yang atol ba tama pi ban jombo na tiyang niru kin sina parking in level no ini ka entry kan long nang ni kin late sa tay na marubang lakam sina surok kin wan biang nang ni kin enter biang sa komunitis em tege jimut jon ko pol la ka de hi munta bu ka jing khai kan de wi tan ko pa munta umau do yo mo mla ndang i di unong inda na mangimot man pa ay ngimot man import tong nya kren makan balance ka treat kadin ka man balance tingin long interest sige maling long interest man import man kimo man suwa nga siya import umawit ti biang bah ta katrit ka transportation kam nang kam man ra kalibang lang ni po jo point penier pelat nang tuig gibriog layo nyo to ka patagas po ka way mo it ini gilan si nila imba naman pa junatan jakat kit mo it so usually ka kang no ka mga kam siya jo ni export environment problem dia ada kitang tan beyond the limit yo ka dan environment problem to ngir nilong interest ba import di piliang ban import di pila ban import ini lepet ya duty di competition high interest kailangan kimisin ay kato kat ni kitiar mangimot iban ni keren kabang labag India mangimot iban ni late presentation bakin snob ha kato kat ni ban ay duty free kan hai ka duty ni dia no ini kailangan kimisin ay ban ay free duty baru aliang tiga du balance katri to kadok list li kun kamba kabag yabang babon ba nimpot kum nom don storeroom nga don ko storage nga bo jigeli ya pot ngalabo jigeli ko pot ikata ngong okay fine ngong pila pambiang kaning las rungu government of India cold storage open bo yung an bo dokha bo so bo jor in export deposit nakadon ko cold storage ginong rep gila ban untap yo marang ni in sa transport nang ni kita gide gijing man toy jong ani kapot yung yes will manage cold storage judan ba diman tangong doli diman mga ya kabaha kami at lang dong kataan man im kadet man yun bet ba man ta kinwan gijor na may ram kinwan gijor na po mor kanang kinwan gijor na po juwe ni say lagi bio ban rong suppose something kakang ni bem don garanti ba kadam kan kipoy yang ni kadon ke problem nang tila kipoy yang ni kadon ke problem yang nang ni ti kita jur lapot nong rep kim layam suat tiba ni imlang kamtang ki nong rep ki bagi 6 la ban inklem maki adan ke storage in le cepo cold storage ando tentu ke jor-jor ki ka tiar man im jor ki perishable item kila lalat na kapot tapi omno ba ito ang pili pi sa do walang khai sa kaliang kabon yung pi ka ju yung khai sa kaliang gabiang yung pi pili surok hadu kata tapi sarai kam ta ya kali kawan ka khai pateng da giran da gilik surok masih ndai tang baka ta ya kata ba kai pateng da kalakta lupa kai pateng da kalakta lupa kakta yo pai ba ya kan thei kana do pam ba chi kakta ik na ba kakta ik nom be kam kakta ini nom ba ngi ya kan ni surok ila de tho maktib ila de tho selusti sedai daw ni tin de plari ha ai pede bangim tho ta de surok piba mensuang ya nang ni hasilong agara inam ya keren ya traffic jam hasilong pasilong man ko nang ni hasilong menta to some extent layak lai genta Resau kenta este nga babo kalibat SUV man ubnay ni sina kali rapo sila ka naman din lan sko balen ay gani ka company baka trade kodon di kuy balen up yun ba de anir ka de gitin to ka sakar na kapta
kesukaan beli kan dong. Baik sep Komen of India, ula late tu Bengkong, ula feel bensinai gini keput mar kia poin dulu beli gini melak benda dah. Itu kan dia kias di komen ada kembali makanan suruh ke post it komen tu kalau nak post it. Tapi tu apa piu usang bor tu mengas. Pergi pada nak bor pi mitre. Ela pi mitre, ba mitre. MT to sila banong mo pila to sa sukar ni ambe video ko por ko no yo ko kande ki jing bom la jo sukar na kita ban peg di tre di so la di ja ba ka lom ha kan ni ka ya i tu ma kande sukar si por sakat no stem ban stem ha Kani ngatarai hagi arliur min pagyo surok. Sinanang to tuanang to, sinanang ni tuanang ni. Bakim continue ya kakap ba. Yang ni belayat bahai kini kesurok nu dang rita nu umta. Sinanang ni lah biang nang ni lah tuas Taiwan stay kala tuas ini. Sabah kontraktor gempat lok experience. Klem nala, klem ni le sinang surok lok ni. Ketuhi ka kebuat na ulum nang tikit pun. Suan-suan ngadang teriak pendap begini mentang langi ya. Mau gimana dikelak ini, nantai masuk pendap tang langi ya, kau masih bang belasuk lah. Tengah dong semua yang mat bantu. Election kan bang nos tang ketukan tayo. Kefi pidon hang ni at jad jong kari kasi. But PI the pitu bhai ke jinglong jiban jong gitu. Ni ko aban kili phihun na ya kan sokar lagi. Tangga way ba ang kuha ba ng ipi kung pa nga laong mene. Nijit iginong mikman. Kawan na ko ipaniksuka. Da kalasyong ihap kami ka. Ihap kami kampay ka. Yung nong kasuka juli. Nga ka jing yung iyong nga ka sansina. Masyua ka ng kambiyak na surok. Kada ki msya iyo to company. Dito once na surok to ula akwar la bun di tsaka. Once na syua sita bu akwar. Upan siniw yung kabaladon baro. Kasniw day nagbenta ka daw ba. Ladabu ni u company unam kita ya kadi. Kita tangi itu di tsaka ki baula sim daw la dep nang to beruswa kita sini. Ya katay rukta ya kadi rukta sino ni poy. Siniw lo dedok sedang. Ya le ban man unang siniw ngikat pingilit nang ni. Itunum sa tunum tayo ni company badon uni. Suabun wan uni ka bet ke surok. Lusla ka bet ke surok na ugim nilong ni. Diba? Mapi ang mga kiba siya ba? Kiba siyang kakabor kay ginapkit kanya to po. Sukar kay mga talot. Katalot ka sukar. Katalot naman ka din surkar sundrop. Anong hokin? Kadang surkar sundrop dengan nong Facebook ni. Itur kung ba sinasurok. Lenang ni hap nang ni lenang tay hap nang tay nang tat kadaw imla bantri. Dimantala da niya suntuk ni nang tepot ngali banyo sukar makanya. Ya kaba nga Kaya sukar biya yung one kano kasi ganawan ng kawila biyang tambang nga kum ka jiyo jo nga nang ning asyong ngam yo idak yo ijisin ya ka majority jong no jong ba kabang nga himarway ka nasa inyo ay ka fracture mandit fracture yo ilay niya ti ngaling na pakalik tebot nang ditili radon is ka ditili ka nang tebot ngangi apa di kajing tulak ka sarkan di bangampun mga kilae ruban persyang kifil filler ka na kaya baka doon ka feel ya ngamtip pipit ka no yan o susuday na sir ganyan ko no kanuan sa kunin ko ngayon nung yan awa pa kayong umlong kayong kasitran para sa kumno pa de kanong ipi bau pa kayong umlong ada nga kung kami ng umlong kung mga kata tapi doang kanu kam para ka pres do pi editor umlong hindi kinain layo kam de kata ka injin umlong kalikan start no kita ito kadun ko ikamat ko bagi friend ma hati ni kisam
yung bakapisa kapasyobi de pagbago sila pasomya kung gani kata What nam underestimate? Nang kata kaway ka bang kwa no? What underestimate siya upad ba? Pagba ula siya ula kiskor bagi kamang pagba tak siya pala. Way bam siya mi bisa, way bam ayo bisa. Bisa to may kam de bro. Tangan. Tamba pagba ula siya. Pagba dumi ula siya. Ano siya nang kondong kelas. Kelas yan. Ika ba sumusi ka long bani ni hinang ni na president tiya long ni mi pitchinga parlok ko to pitchinga ni to ni mi pitchinga na pitang ni modar kum lo ni ki jo makan peli manta bakal let sa tiya nga kum no ko Supreme Court kam jo nga Supreme Court kan te nga ay example na nga ba Uwe pada gorong, uwe pada kilong, kila, pecah. Kalau dia kapor dengan pecah. What tang hakan ni ka? Bagi yelet asupan kot ni kasih jintian na ba? Nang penting ipadba pa di pinong ko. Ka effect ko kasih jintian. Stay na motion. Boda. Katar. Dan way nong mi kamat uban keli ni kumno pielong pan phone yang ngile gile ngai da kan thebri dan way like tang way nong utar phone na kumno ma ukam nyai nya baste ngam ong bo de kan di NDP ngam ong bo de kan di NDP nakat ni kirang ba no yalam dan kiway lo kimudan ka jing sausan ay bakat to piye lang ba Stefan ko po noong niya na ganun kam na naman ito ang iyo kanilig ka naman kalipin siya kimot bagi eksportan mo ka ilahi bantur leto lawyer jong hero lawyer government nila nimsam yad klem Day kendo suwayo iji. Yung kuwai din ba? Day na state yung ito mo. Yung war na u. Nalay tulong interest ang ba? Ay pidar mga IP. Kata ka interest ng u. Ang pwedningiwan ni Dipen Soli api. Wala lagi lilong partido. Supreme Court. Ni Dipen api Soli. Lada ka MICC kam. Apil ya kanina kam. Tangka still niyo. Deo mukul rohat pipa yang nagtatach. Isa yo still. Kata kamu nang ni sekmat. Ni hinlong kita kiba. Ready. GIA ni lay. Sarkar India kan one mentah straight. Kan sa defense lagi eksportar. Hindi property sarkar India. Mangkapor ya bang iya keren. Hindi tangan ni government mensuaro na bang iya keren bagi ni iya sukar bagi nong bikmat bagi minister yung iya kikam yung isi yung iya nga hinga kan mau bagi isi yung iya nga marlay po so post nam dinilit mo latray yung ba export is not a state matter. Ngaro ngamonjor ya kata abak ka export kam di ka state matter. Defend mang iya ka ba pili defend. Mental ada yang kambak sokar yang defend yung Mayna the property yung kiyam nga ka Mayna nga property state government ya kabala ay may English siya nga bakanti tang mga long shwa ka export ara din nga sa long Mayna I was the first miner in Jadils yung bataw limestone mga ka miner ng kongko Jadils di ang din sa property yung kongko hindi kam yung government kan protect ini terus pukul dan rom kalau orang bagi mainan kita kan hep yata bangran di lausan laptop luar kata orang di mana ekspor tu kumno kini ekspor tapi kini mainan lain lain niki transport jalan video nusu beli transport jalan dapat transport jalan kadang ba
Kandai evidence baka mar kawan na legal source. Karon kam tangi kata balik si manglam not kam tau. Calan celin not kam ni don kikot export import jungi license jungi kita. Jadi kita. Te barok kita ki apa bos sekarang. Jangan pelkut di kerja keren. Kau malah ni kita ni keren sekarang. Jadi ayah kubur kebetulan. Saya kena cabut jam kerja anak kita apa ni? Sige parlok barok. Ki especially po kasi dyan dia. Nang gaway ka pil nga IUP. Penjok gaway ka party. Namarla da bonon kset. Kaja ka kanum i pagkasyo. Kiyong too many cooks spoil the food nilay i por bladep. Tetongin niya kendit menriuno panwanra ek sorkar ka baklan. Kat kabangi imon. What nembot mga kentu mga bot ka ka PUE ka ka banjia yang i kala syai bat ka ka balaga jia. Nujor kita artelis sa Fifi mon yan sorry Nga. Nga te ngan onghok ipi menta banwan keren yang arum judan buat keren li tempo napan ba nganyaw yakikam jongki nga onghok ipi la da yong bar den nang ni ngan tepi bar den kamu mian ten nang ni ni yong bar den nang ni ngan tepi bar den an onghok ipi da yong bar den bak ro kan tep namang belai is no to ya kia ka siya ni yang nakano ko party ngamong ya ka party kum ubrio nga nakam imon ni kini ngadali kan te puno ta aba ulay mo na yung barden nang ni ngalat pa as a person